الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aray musidɓe julɓe tedduɓe kala ka woɗon men darirde e aduna Allah on ka page meɗen Facebook lawol kisal, ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder Belgique ɗo, ka alluwal meɗen sumaye, ka julirde meɗen masjidu ibadur rahman e nder Belgique laken ɗo. aray musidɗo moɗon wowɗo on, aray salmini on salminago dina, salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo Allah waɗo en fof meɗen jeyaɓe yimɓe aljanna. ara inchallahu mine yafini ko leeti kon seeɗa inchallah. aray mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnoyi en fo meɗen e guluuje capanɗe jeeɗiɗo natoyayɓe aljanna ko alda e hasbore. mi toriki subhanahu wa ta'ala on musidɓe meɗen nawniraɓe fayɓe muɗum fo ko Allah mari cellal yo Allah hon dikkinanɓe ɓe o jonnitaɓe hoore maɓɓe ya rabbal alamin. kala ka julɗo nawnire ya rabbal alamin ko han jogii cellal sellimɓe. kala ka julɗo ɓilla yo Allah on ɓiltumo. marɓe ɓe yo Allah ɓeydanɓe, ɓe jogaki ɓe yo Allah okkorɓe. en toriki Allah yo Allah tabintinan en karamokoɓe meɗen ɓen nderɓe e yaasiɓe ya rabbal alamin. o renaɓe, o aynaɓe, o hiwaɓe, o tabintinaɓe hoore deftere Allah e sunna nelaɗo makon sallallahu alayhi wa sallam. en toriki Allah ɓe musidɓe meɗen marɓe feere wonɓe wallitade fino kadeni l'islamu avancira, tambitiɓe ɓe karamokoɓe ko Allah mbari joddi, yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. hara inchallahu en yewtay hande alluwa sumayengal ko yewteten ɗo ko hunde ko tawata bani adama fu no faala ko wiyete kon arsike, mo ɓe no faala heɓugol. yo Allah okkor kala mo jogaki ɓeydana jogi ɓe wannaɓe barki e muɗum. kono en yewtay ɗo piiji 10 inchallahu tawata ɗiɗo hiɗi wawi haɗude, ko wiɗi wawi sakkade, hiɗe wawi ɗuytude, hiɗe wawi woɗɗintinde arsike bani adama si o faggitike ɗiɗo piiji 10. haray ko noon Allah subhanahu wa ta'ala on daliri ka deftere makko nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam. ɗiɗo ko rendeteɗi e muɗum, ko woɗeteɗi e muɗum, fiyo Allah subhanahu wa ta'ala yanjane arsike ma on, fiyo waɗu barki e makko, fiyo dande ko wiyete kon perdi e sonja e nder muɗum. pihum ara nun kun ko haɗata arsike wattanen hakkil moƴƴa ko azina, jeeno. neɗɗo so woni jeenowo ko gorko ma ko debbo, arsike makko on hino haɗire sabu ɗum ma hay so heɓike joni Allah waɗata barki e makko. wattanen hakkillu moƴƴa ara nun kun azina. Allah no inni wala taqrabu zina, wata on ɓatto ɗum de wona fere sakko waɗon, innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. ɗum ɗo toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko haɗata kadi ko wiyete kon arsike on kadi ko ɗuytugol etugol ngol e peesugol ngol e mesirgol ngol fof no natori ɗon. a yeeyay kono sa peesani yimɓe ɓen a timminta, sa ettani yimɓe ɓen a timminta, sa ño'ani yimɓe ɓen a timminta. ɗum ɗo kadi no wawi wonde sabu ko ɗuyti arsike goɗɗo, no wawi wonde sabu ko woɗɗintini arsike makko on, no wawi wonde kadi sabu ko haɗimo ko hanuno hendagol. ara nun ko wiwɗen ko zina. ɗiɗaɓum nun ko ɗuytugol peese ɗen e ete ɗen e mesirji ɗin. tammum ko honɗum ko ñawirgol goɗɗum ngo hara hina ko Allah subhanahu wa ta'ala on tippini kon. hara wona sariya Allah, heɓa sariya mo ñawirta, hara hiɗa wawno ñawirde sariya Allah on koye jungo ma woni. ƴetta sariya windaɗo wallina, accaɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala on tippini e maɗa on. ɗum ɗo woni tati. nayaɓum kun ko honɗum ko man uzzaka, angal ittugol zakka, ko wolɗen kon nde ñande. neɗɗo so ittata zakka hino tijjaka jawdi makko nin perde. fi honɗum haray o ittari e jawdi makko nin haqqe miskinɓe ɓen, o jonnitari ɓe ko ɓe hanuno hendade kon. nini son kalkidi si tawi julɓe adna Allah on fou, marɓe ɓen fou mo be itti zakka laɓɓini pos no hana itirede non, miskinjo hay goto e julɓe Allah ɓen tampata e hoore adna Allah on. kono zakka on ala kay ittede. jawdi ni ko ndi ɗuɗu tun ndi wallinde ka nder banque, wona yoɗi yaltu ko ya yi'u ɗon mi heɓi tel montant, ɗiɗo no waali, miɗo wallini ɗiɗo e compte ɗo, oɗo hino compte ɗo, compte bloqué, ko ɗon bloquirta e ɗon ha Allah bloquama adnama ɗo, o bloquoyama kadi lakara. ma ya acca jawdi ni ɓe débloqué ɗi, ɓe ñamadi, ɓe funsaɗi e hoore ko Allah yiɗa yarlaki, hara lette majji on foppa e hasibore majji on fof kan waali ɗo ko gabura woni ko fawi. ko jeloyi musidɓe meɗen muuɓi jawle naadi e compte ji bloqué, mari ɗum ɗon ina ko ɗum ɗon koye woni ɗum to hara hunde nafatama.
sa innama ya ittu zakka itata sa innama ya ittu sadaka itata si lekkol nangama fi mum itata siko julirde itata siko lawol itata siko miskina itata siko alyatima itata hay e hunde ko wallata din don koy woni don tum inna mi hebi tel monta wonaidi doyto no blokirda di non sa ittanari di zakka ko non alla blokira ma adna do o bloko ma lakara sa wattanari ke hakkil a nyamata ni jawdi do lette mayri on fappo kadi kamba majji on fu hasbore on fu hara ko hore ma kadi woni ko tawi mo ittata zakka hiden andi ko habbi mo kon ka qabru den toriki alla yola dande tawede beedo ko do woni tobbere nayabere ko hadata arsike jawi on ko honnun ko arriba nyamugol jawdi riba ila Allah sallallahu alaihi wasallam be maki mbudu goto mo goddo nyami hara himo andi ko riba bakkatu makko hino mawni ka Allah buri jeenoji nde o jini data e rewbe janambe cappanta to e jeego sitta on bakka do e ne nyamugol mbudu goto riba hara hida andi jonnon jamma ko dum nyallata weta don fija don tallo don Allah subhanahu wa ta'ala wi inna wa halallahu al-bay'a wa harrama riba Allah on dagini jola yagal o harmini kala ko wiyete ko riba kala nyamudo riba hara himo andi yo andu bakkatu mo dum do bakkatu mo riba hino hulbini buri bakkatu jeeno enen no hiden mawni ni fiida unda fi buri dunda hiden andi non ko ni riba arwe nyande go ka yewtenen fi mudum beyden detay filito de mudum Allah ko inni wo son tuubi o ruttike e mudum o yalti e mudum ha fa huwa khairul lakum hande non mo beeno faala do nyawlagol suudu nyawlagol otowal nyawlagol fonji ko ya darniro ya ciudi ka meden hara hoda tay majji o beeno faala suudu nyande be nyande lande no ari do non haray faybe ben duudi be ngurnen duudi meden biji ka suudu haray men wata hejugol ton no be ngure duudiri do wo ko non kadi ballal ko laamu ngon walla to ndi kon duudiri jogiido faybe dide do ko be wallitoto mo ko e jogiido faybe njo wona goto hon buudi ko be womma jonde kon fi fayde hadi yetta do luwira suudu buudi hide yettede di mare hande kadi nyamtaaki ko di darniye yetten di buudi heliren dewle sunna e farilla sabu buudi faybe ben hara faybe ben hara hino bitti hara ko en yettu kadi buudi mabbe din di Allah subhanahu wa ta'ala arsiki be di ben hande kadi helen dewle den ha gayne yetten din kay naade me kadi e jawle riba kadi nyawla go cuudi inna ko fi mabbe wala fi mabbe wattanen hakkil moƴƴa bu hino nyawla do cuudi be ala e kalkilde ko be wone ndarude fewndo do ko bay faybe hino duudi andi to kum pay kum ma gorum wona do jonka hobi 18 tan 20 wo o jomba joni o yalta o wi e chargement jiw on ka hebi do 18 tan 20 wo o jombete joni o yalta o wi e chargement hande kadi hara ko hebotono kon duitike ka yahata don ala e duitade bay bankon ka nga joni taybe ko mabbe kon banku do fu bank kambe na baraji be habbi ko intérêt yonon intérêt bancaire on ko dum woni riba harmul on tigi kambe ko be habbi ton ko intérêt be habbaki baraji ka Allah hayya nokko jonnon jettadi non hande kadi on intérêt don hande har ko dum wonda nyamminde hoorema nyammina be ngure maada nyammina mawbe ma hoore dum non kadi hajjiro ya dum don juulida e din cionci don kadi inada zakirre din don hida ittire sadaka e din non hande kadi o sibbe jolbe teddube naatu e mudum si amara fere naatu e mudum si tayi anda kono 21e siècle fewndo ka fewnden doni kala memudo hara himo an sa andi kadi tawi hara anda no joni ila anduda yaltu e mudum ta goddo dagina e do joni bay hara joni mi bittike do joni fi be ngure nden si tayno haton jinno e wallitede ko clocharbe be wombe walde ben ka yaasi si tayno haton jinno e wallitede bankombe nyawlayno ko wombe ben ka centreji kono banque nyawlata do goddo si tayi o mara revenu be nyawlata ma do si tawi hara joni be maraka mbe hettira mbodi mabbe din ina do joni men bittike abittaki hay hunde de hunde abittaki do sa jetti a jettano yi hoore ma bay hara hida faala kono bittere ne mbudi ko wonda hendade ko hidi yoni ket ko calcula ha moji si tayno ka meden a wonayno fi dum do joni wallahi summa wallahi wala tano dum turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo yalla yaltingi mudu ya rabbal alamin jego on piiji wona di sabu ko duyti arsiki hadi mo kadi honno ko wondugol e hoore fenande yeyo goddo ara mi wondiri Allah ko mi sodi kumbuten hundiyano ko don do wondu gongol beydata arsike ma angal wondu gongol doyitata arsike ma musiddo juldo teddudo wowlu ko yeesodo da ko ma acca dom si goddo ari sodugol kama innu ko dum do mi woni yeyude si welimo o sodi so welari mo tertumo o yaha kono wata nangu wondugol lon fiino jamfora julbe Allah be wata goto sikku wondema sa hoyni goddo a teddai wata goto sikku wondema si a jamfike goddo an anafitoray wata goto sikku wondema si tayi a woni sabu goddo yani an a immoto wata sikku an si a jali goddo wulli dun nafete
wota sikku ɓeygure ma nde weltoto haraɗa wullini ɓeygure goɗɗo mustahil ɗum ko impossible ɗum wawa waɗugol musidɓe julɓe tedduɓe wattanen hakkil ka wondoje yeeyu hara nan ngari e wondugol Allah no du'ani julaɓe ɓen kono nawi wondugol e hoore ko tawata hiɓe felditi hinano woni ko woniri si ɗum ɗon feƴƴi jeɗɗaɓugum ko honɗum ko alkazibu fenande goɗɗo landino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si tawi julɗo no woni hara ko wudduɗo nelaɗo sa sallam maki ni hi no wodi julɓe go hara ɓe wuddi hara ukkata on okkata few na probléme wo julɗo no wawi wonde kadi hara ko hula reedu ɓe ni hi ɗum kadi no gasa julɗo no wawde hara ko julɗo haqqan kono hay goɗɗum kasiri o tum ɓe dogay ɓe landi ɗon piiji bo hawni ene julɗo no wawde hara ko feno ɓe ni la almuslimu ma ɗum almuminu la yakdhib gomɗinɗo fenata few ka on tigi feni wo hara imanu makko o ɗoytike haray koye wattan hakkillo jonnon fenande nden kande ɗuuɗi wo hande kadi haray hande kadi o natori e ka kambaji ɗo ko wata wonde sabu ko kali arsike makko sabu na sa yehi ha andirama fenande ɗum ɗo e jamfagol haray hande kadi hay goto holotako ma a kalira e arsike ma ɗum sabu fenande ma nden e ko jamfatoɗa kon julɓe Allah ɓen si ɗum ɗon feƴƴi jeetata ɓum kun ko honɗum ko al ihtikar ko honɗum woni ɗum ɓe faandi ɗo joni masalan joni no ko fewndi ko on sifa ko watta konka meɗen lagine sodoya sukkar buy sodoya maaro buy kala piiji gollitirte ɗin ka suumaye soda law addanaɗa ka magasin ji mara acca ha fewndo suumaye on ko yeyeteno samme ka suumaye waɗa de sammel hara julɓe Allah ɓe mara suwa ɓe mara feere ko be ɓe soda ɗum ɗon an ɗo an o wanɗo e wadde ɗum ɗo Allah walla ma hara ma yaari kala hoynanɗo julɓe Allah ɓen Allah hoynanaymo kala sattinanɗo mo julɓe Allah ɓen Allah sattinanaymo kala hoynanɗo ɗe mofte Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo toriki Allah yo Allah hoynanmo ɓe toriki Allah kadi kala sattinanɗo ɗe mofte Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam hara himo wowno hoynande ɓe yo Allah on sattinanmo itta barki e konko woni heɓude koni alhaaliji ɗi woni ko fewndori hiɗen weltani jula ɓen ka meɗen moƴƴa wonɓe wallitade no miskinɓe Allah ɓen wawata huntorade wawata heɓude ko ɓe ñama e nder lewru suumaye e kala wonɗo e wadde foti koye nder leydi lagine foti koye yaasi leydi lagine sappa ɓum kun e sakkitoron kun ko wiyete kon alghish ko jamfagol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki man ghashana falaysa minna kala on jamfiɗo men yo andu hara o tawaka e moftere jamfa kan no on tigi jamfori wo no fuɗɗori noon ka waɗugol publicité ji ka yeeyugol coñci ɗin ƴetta joni ɗo coñcol waɗa e magasin ɗo yowa winda ɗon Nike sifa kum wonkun ka dolo ku ngan ɗo hara hiɗe andi pellet hinano yeeya prix tigi tigijo on hara wona on woni ton hara a jamfike inna ɗum ɗo ko vax hollande ma ko vax bamako mi anda ko honto hara hiɗe andi hina ɗum o sodira sabu inde nden o sodira sabu titir on inna ɗum ɗo ko original hara hiɗe andi hina original ko pakoti a jamfike mo oɗo kan no tawa ko haɗata arsike goɗɗo ko perdinta jawdi makko ndin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hon dandu en sifa ɗi piiji ɗo yaltina en ɗiɗo ya rabbal alamin kala ka ɗiɗo non ɗuuɗi e leydi Allah subhanahu wa ta'ala wurtay e dow maɓɓe ko wiyete kon lette o meɗina ɓe hakkundeji maɓɓe ko adiɓe tawede lette ɗe lakara ko si yehi ha sifa ɗiɗo ɗuuɗi hakkunde yimɓe ɓe ka ɗon nelaɗo maaki wo ko wono wa'irɗo wo non Allah kadi lamminirta e hoore moɗon si yimɓe yehi ha ɓe nunɗi hattirde nunɗugol o adday e hoore maɓɓe lanɗo nunɗuɗo fewuɗo si yehi kadi ha fo gayni bonugol ko jamfagol tun e jamfodirgol tun e toñidirgol tun hakkundeji maɓɓe ko wawɗo wanwa sifa ɓen ɗon kadi o addata e hoore ɓen ɗon fi yo meɗinɓe lette aduna ko adi lette lakara mi toriki Allah yo Allah dandu en jarrabuyeji bonɗi yo Allah ittan en soñjaji ko woni e hooreji meɗen kon marɓe andeji fopp yo Allah on ittanɓe nawnuɓe ma nawniraɓe yo Allah on dikkinanɓe haray wa akhiran on weltanama on jarnama on sannama balle ko woni arde kon inchallahu fiyen wawu timmingol sodugol juulirde meɗen nde masjidi ibadur rahman e nder laaken Belgique ɗo adduɓeɓen fopp yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude joddi miijiɓe ɓen kadi yo Allahu newnu waɗunoɓe kadi no faala wattude yo Allahu newnanɓe mo heɓari feere few haray himo tora du'a yo Allahu newnu laato e hoore jam moƴƴere julɓe ɓen wawa heɓude ko ɓe nafitorta haray inchallahu en jango e 19h30 si tawi jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilna wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh